Dalan, kinapudno ken biag. Naimpag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 4. Agbuteng ka iti apo, agpakumbaba ka, ket magunod monto ti kinabaknang, dayaw ken atiddog abiyag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Swerte ak sana pan nakimisa itaan. Hoy, lakay, anya dayta? Walit samot ang inginaan dayta. Kan cellphone. Hoy, nangalaam. Napidot ko dyan nagtisimbahan bakit? Swerte ak talaga. Kita akman? Ah, Ni, adamot ay di nandita wallet. kat, anya ko ma? Apay, ti ko na misublay. Ay, saan? Kukuha akong dito yung cellphone. Kastamot ang ti kwarta. Anya? Ay, kanayon tayo amapan makimisa. Ngam apay ngay akasta ka. Siyak ti nakapidot iti daytoy. Siyak nga ron tag-desisyon na anya ti rumbang nga aramidag. Basol iti Diyos day tangar aramidem, Santos. Kari ka akari iti Diyos, no akarkararag ka. Ngam di mo matungtong palan dagiti karim. Ay, apo. Managpakawan ti Diyos. Bakit? O nagbasbaso lang. Ta siguradaw. Pakawanin nak numapanak makimisa. Anya? Anya, ada na nga la iti wallet kan cellphone mo iti unag ti simbaan? Kasta nga rod, nabatik ti basit abag ko iti nagtugawak, tarimwarak basit. Hindi agsubliak kitawan mo tan. Kasano nga rod daytan? Nagdamag ka kumaa. Di na magkuko ni Pare Santos. Tayo so ti kinaabay ko. Ano ko na di na kanumot inala. Ama, no isumat lang tinangala ah. Diyak mati akasta. Nasingad kami ti tunggal maysa. Sa bagay, awan mo't kit diti ebidensyam nga iso tinangala. Kamalikmit kit di ah. Tapay ngayon batik latan iti tugaw ko. Leksyon kan kadaytan. Iso nga inton maminsan. Di ka basta agibat bati iti usar mo ang inginaan iti tugaw mo tapno saan ama sulisog ti agtatakaw. Swerte ak manun bakit? Ah, kita am dayto na eh. Sa nga gasot a pesos laang timbayad mo? Ngam nagadukid din tinsukli di cashier? Empagarup na kami no sa nga ribo pesos ti kwarta. Dinamag na pa ya, katuwan ko na. Oh, di mayat. Gap-gapom laang anak kimisa? Itakas tamanan ti inaramid mo? Sana bali bakit? Tayo Domingo, numapan tayo makimisa. Dumawatak tumanon iti pamakawan na. Ikarikto kun kuha na, asahanan na maulay. Podno akanayon ta amapan makimisa. Ay ngam kastamat ti aramid mo, Santos. Nabara unay ti bagi ni baby. Ipanta ko medyo ospital. Awan na rin ti kwartada bakit? Bebe umimbag tumat lang ni baby. Anya? Urayam ka di pa nga dadakas na mapasama kiti anak ta. Ano nga rin? Tayo nakumutang iti kwarta ni Pare Roger. Di pa'y kumparim a Roger ti mapan mo umutangan? Ti tao at tinakawam iti cellphone kan kwarta? Shhh! Tangiwat mo. Ang mga nadamakangagkan ka. Sige, inakom. Huston, baby Juan. Huston. Di ka nagsangit pa'y. Diyos ko. Apay binay aman na tayo ti anak ko. Santos. Naitabo ng ti anak ko. Agawit ta. Emi, kaya't kung ay papas ti sakit tinagam ko. No kasano ti panagladladingit mo. Nakarkaro pa'y kanya. Ay, Diyos ko. Apay binay-bayam ti anak ko anatay. Apay. Oh my God. Agawit tan, Santos. Emi, bakit? Sa dinatayan mo? Emi! Apay nga wanti sumungmat. Napananda nga tayo. Ang mga nada dito silid. Ang mga namat maturupit di man.
Awan mo't dito iti asawak. Adda surat iti rabaw ti kama. Basag. Santos. Nasakit tinakam ko. Gapo iti ipupusay ti anak ta. Kat gapo day ta, iti kinaawan ti serbim nga ama. Pasensyakan. Ngam imadayo akon. Emi. Oh, pinanawan na kong ti asawak. Nasan mo payapat sa kita ti Diyos, pare? Sikaman ti magibaga? Abaya kastoy, ito na pasama kiti Bergo. Pare Santos, gusto na itan. Ayan ti Diyos, pare! Apay ang pinaibihan na kastoy, di mapasama kiti Bergo. Ayan ti Diyos! Kaya't kung di matay, pare Roder. Pare, nagbilbilang na kas gayam mo. Pangasim ta dumod ka iti baga. Pare Roder, apay, akas iti napasama ganyan. Apay! Lakay, kumusta ni Santos agayam mo? Nayayok man lang ni Santos. Nasaya at no kasta. Unay mo tanti kumparin. Kaslakit din ubing agsangsangit. Tila pa ibagbagana. Atiw na ti tao asa na makimismisa. Talaga kasta, numako na barang-barang ti pamati na iti Diyos. Akas lapab pabasulon da pa iti Diyos. Gapo iti napasamak iti pamilyada. Nagsubli ako ni Jabrod, Santos. Sir, Bagayatan ni Mama. Ket awan kadwana dito'y balay. Isuan na panunod ko ti mangala iti kat kadwana dito'y. Tangdanak. kasta ka din, sir? Ket ibagbaga akon, Santos, nauyong ni Mama. Amang ano di mo maanusan. Maanusak, sir. Agyaman ak no kasta. O sige, mangrugi ka nga rudan inton bigat. Sigurado ka kadimot laeng anasaya at atao day jay asantos, Martin. Ado ti mang ibagbaga na saya at tao ni Santos, Mama. Ken nagagat kanupay. Malaksid iti dayta, relihiyoso. Amo na ti agbuteng iti Dios. Para makita. Tanudyak magustuhan ti ugali na. Papanawak matladagos. Amumutan ti ugali, Martin. Mama, di kay ko maunay na uyong kadag iti babaunan nyo. Tapno dati kat kadwayo dito'y balay. Nasaysaya at pay nga uray agmay may saak. Nudyak magustuhan ti ugali ti babaunan. Gapo iti kastaki na uyong yo. Awan ti makapagbayag a babaunan nyo. Itata nagsublin ni Martin nga anak ko jay abroad. Jak kaya adito ikaw nagtibalay amangan. Madam Magda. Adda basit alamisaan itilikod ti balay. Ijay kaamangan. Ah, Adda rice cooker pat ijay. Alam dagito'y nagbuutan abagas. Ilutom, takadan dagiti aso. when, Madam Magda? Pakanampay nga umuna dagiti aso. Katno adda mabati. Isuntot ti kanam. Nalawag. Nalawag, Madam. Saya atom ti panagdalos mo dito'y balay, Santos. When, Madam Magda? Nasayat. Jak kayat ti sinsinan at trabaho. Jak kayat ti narugit. Sige, Madam. Oray panawan daklata dito yung nagdaldalos. Saan? Bantayan ka. Anya nga iti amo. No agtakaw kakit demat ditoy? Madam, jak marami di pang panunutin nyo. Basol iti Diyos tagtakaw. Ha! Di mo iraman ti Diyos iti saritaan. Kunamot lano asino kan ngagsasao, idento ta mamirmiraot ka lang! Madam, Ha!
Ala, rugyam kit din ti agdalos. Darasam! Grabe matgayam ti among mo. Kanya rod pare. Nadyaklay pagpagapu iti anak na nasayahat kanya. Jack lamon. Ala, agan anos kalatan pare. Talaga ka sa tararamidag pare. Ngamit. Kaya't ko subadan ti kinaimbag kanyak ni Sir Martin. Oh, ato'y matipasalabokan ka, Santos. Awatem ko ma. Agyaman ak sir. Talaga ang nasayahat kayo unay kanyak. Rumbang lang nga nasayataken ka. Gaputas si ka lang tinakapagbayag dito'y balay. Naanusam ti ugali ni mama. Sir, Di na ko nawagan iti sir. Manong ko namlatan. wala manong. Kasta, gaputayong bilang kan, kaskabsat. Bueno, kamang ti pamilyami. Ngamin, kas itinakon-akon, si kalang tinakaanos kini mama. E din to tadag iti kakabagyan mi. Di da maanusan. Ha? Anya Sir, Dayjay? Nagtawad iti silid ni Madam Dayjay. Inta kitaan. Ang mga nun yan tinapasamak kini mama. Natay ni Doña Magda, Santos. Juan Roger. Naibaglaki din Tanayra na nakabakasyon dito ita anak na. Talaga sigurong iso ti inururay na pare. Amang pare, dakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Ta sana pimusay ni Doña Magda. Asisyak lang ti adday di balayda. Bilibak kan ka pare. Naanusam tinagserbi kan kwa na iti mano atawen. Amang pare, atid to kasalaysayan dayta. Ngam ti panagkarkararag ko. Tinangtod kanyak iti kirod ti pakinakam. Iso an anusak ti kasjay nga ugali na. Santos, naitabo na ni mama. Iti mabiit. Agsubli ako ni Jabrod. Citizen ako ni Jay. Iso asahan ako nga agnad ditoy. Manong, Iso ang napanunot ko. Itid kulangan kan kada ito'y balay kan solar ni mama. ang manong. Ang mga no, damay bagadag iti kakabagyan nyo dito No siyak ti pangtudan nyo iti solar kanda iti balay. Di ka agdanag, siyak ti makam mo. Kaya tapno ada pampandagam. Ayusan tapay ti papeles. Sakbay ti panagsublik ijabrod. Agyaman ak Manong Martin. Agyaman ak unay. Swerte ni pare Santos. Tainik kanda iti balay kan solar, Jonah. Anya aswerte, para kanyak, saan? Gaputa saan asinsinan tinagdaldalanan ni kumparem a Santos, sakbay ana pasamak dayta. Sa bagay, Panagkunak, talaga nga impasnat nan ti pamati na iti Diyos, iso ana paraburan akasta. Pare Roger, regalok dito kan ka. Awatem ko ma. napalabas ang ti Pasko, regalwan na kwailaang. Para kanyak, inal daw ti Pasko pare. Ket, itad ko ka dito a regalo kas panagyaman ko. Pare, kas lang hinginaan mo't aselpon dahi ta. Regalo kanyak dito ni Manong Martin. Pasarabo na. Ngam, napanunot ko nga itad ko langan kan ka. Sana bale, tadamot bendisyon na naawat ko. Agyaman na ka pare. Talaga nga apita mong ti bunga dagiti karkararag mo. Kaya't kumatagkid daw iti pamakawan kan ka pare. Ken, amon, nakaamiris akon. Pudno ako nis question rak iti Diyos. Gambabain mo't lang iti panarabay na kanyak. Nagbalin anatibkar ti pamatik kan kuana. Iso nga ita, adtuya kon. Nagbalinak anatibkar. Ken ad-adda itan ti panagtalik ko iti Diyos. Saan tayo apapasulan ti Diyos, iti madi apaspasamak, iti biyag tayo, no di kat ikamang tayo kitdi, iti panagbiag tayo kankwana, no agpaituray tayo iti pagayakan na.
ipaay naman ti bendisyon na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carinyo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami din kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.